Reka ngusuhuze nguhe ikaze kuri Forbes Official. Ngende Joseph Iradukunda, tugiye kubana muri iki kiganiro. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, M23 irasa naho yahinduye umuvuno nyuma yo gutegekwa kuva mu bice bimwe na bimwe yari yarigaruriye muri Kivu y'Amajyepfo. Ubu noneho birasa naho ikomeje gushinga agati ku gukomeza gushyira ibirego ku butegetsi bwa Kinshasa, byiswe umuvuno mushya wo gukomeza guhangana na Perezida Tshisekedi. Kuri inshuro haravugwa ibitero ngo bikaze, ni ibitero byiswe ibitero by'ihuriro ry'ubutegetsi. Ibi bitero bikaba byibasiye ahitwa Karingi ndetse na Bidegu, maze bihitana ubuzima bw'abaturage. Abanyamakuru banditse ko ari ibitero byabaye ku munsi w'ejo guhera isaa moya za mu gitondo kugeza ku mugoroba ukiri uyu munsi ku wa kane, aho ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa nyine ngo zagabye ibitero by'urugomo. Ibi akaba ari ibitero byibasiye uturere dutuwe cyane twa Karingi, Bidegu ndetse no mu nkengero zaho. Bari bakoresheje ingabo zo ku butaka, imbunda nini zizwi nka artillery ndetse na za drone za kamikaze zo mu bwoko bwa KT-6. Izi drone za kamikaze murabizi ko ari za zindi zitwara ibisasu ariko zagera kuri target, cyangwa se ko zatumweho zigahita zituritswa n'icyo gisasu, byose bigashwanyukira rimwe. Ibi bitero rero by'ubugizi bwa nabi biri gushinjwa ubutegetsi bwa Kinshasa ngo byibasiye abaturage b'abasivile maze binahitana ubuzima, bitera guhunga kwinshi kw'abaturage, binasenya amazu ndetse n'ibindi, nk'uko byakomeje gutangazwa na AFC M23 mu itangazo ryayo. Muri iri tangazo kandi AFC M23 yongeye gushinja ubutegetsi bwa Kinshasa ngo gukomeza nkana politike yabwo yo guhonyora amasezerano n'ibyo bwiyemeje kubera kwizera kurindwa ndetse no guceceka no gushyigikirwa n'umuryango mpuzamahanga nk'uko babivuga. Kudahana ngo gukomeye ngo kuri gukomeza gutera ibisasu, ubwicanyi ndetse n'ubugizi bwa nabi bwinshi biri gukorerwa abaturage b'abasivile bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 irakomeza gushinja Kinshasa kugaba ibitero buhumyi ku baturage nyuma yaho itegetswe kuva mu bice bimwe byo mu misozi ya Minembwe hafi y'umujyi wa Uvira bakegera inyuma ahitwa muri Kivu base, aho M23 yatangaje ko yabitegetswe kandi ikabikora ngo mu buryo bwo gukomeza gutiza umurindi amasezerano yashyizweho umukono ubwo ibihugu byombi cyangwa se ubwo impande zombi ziherutse muri Suisse kugirana ibiganiro ku mpande zombi. Ni amakuru rero akomeje gushinja ubutegetsi bwa Kinshasa gukomeza kwica abaturage nkana nk'uko biri kugenda bivugwa. Ikindi kiri kuvugwa rero usibye ibingibi M23 ikomeje gushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahangaha murabona abaturage benshi, harimo abahambiriwe mu buryo navuga ko buteye inkeke, abasirikare bambaye imyenda yanduye bisa naho bavuye mu rugamba nyine cyangwa se bakomeje kurwana, ariko byose ngo bikomeje kwibasira abaturage muri Kivu y'Amajyepfo. Kivu y'Amajyepfo rero AFC M23 n'ubundi yongeye gushinja leta ngo gukomeza kwica abasivile, nyamara amahanga akomeje kurebera. Babyise itotezwa riri gukorerwa abasivile baherereye muri Isange ndetse no mu bice byegeranye, ngo riri gukorwa n'ihuriro ry'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubwo butegetsi rero bukaba bukomeje ubwicanyi ngo mu gihe umuryango mpuzamahanga wo ukomeje kurucukarumira, nk'uko byanatangajwe n'ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa AFC M23 mu itangazo ryo kuri uyu wa gatatu. Iri huriro rero rikaba riri gushinja leta ubwicanyi ngo guta muri yombi binyuranije n'amategeko, kunyereza abantu ndetse n'ubusahuzi biri gukorwa abaturage kuva Sange kugeza mu nkengero za Uvira, aho iri huriro ry'ingabo ngo zirwanira ubutegetsi zikomeje gukorera nyine nyuma y'uko M23 itegetswe kuhava. Kuva ku wa kabiri muri iki cyumweru twatangiye hamaze kuba ibintu bikurikira nk'uko byatangajwe, murabibona hano. Umukuru w'umudugudu washimuswe wa Kigurwe, uyu yitwa Masumbuko Kachola Andre,
amaduka ndetse n'ubucuruzi byarasahuwe, aho botike y'umukuru w'umudugudu wa Kinanira ya kabiri uherereye Kinanira, ndetse hari na botike ya bwana Jean kuri avenu ya Kine muri Kinanira nawe washimuswe. Hari botike ya bwana Andre mu gace ka Rutanga yasahuwe, kiyosike iherereye mu gace ka Musenyi ngo ku Mapera Avenue nayo yarasahuwe. Hari na Grass Bar iherereye mu gace ka Kinanira ya kabiri kuri Avenue ya Kine inyuma ya Kiliziya Gatolika nayo yarasahuwe. Abasivile bishwe haravugwamo uwitwa bwana Moise akaba yariciwe mu gace ka Kinanira hafi ya hoteli Zishakulwe. Hari bwana Niyonkuru Atanaze, uyu nguyu nawe akaba yararasiwe i Kajembwe ahagarutse avuye mu murima w'umuceri we. Hari n'uwundi wishwe witwa bwana Buroze akaba yariciwe mu murima w'ibisheke utari kure y'ikiraro cyo ku ruzi rwa Sange. AFC 23 rero iri kuvuga ko gucecekesha abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuryango mpuzamahanga nawo witurije ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu imbere y'ubwo bugizi bwa nabi bikomeje guceceka kandi biri guteza imbere umuco wo kudahana ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ingabo zabwo bukaba bukomeje kuryozwa cyangwa se kubyaza umusaruro iyo migirire. Ibi kandi biri kuba mu gihe AFC 23 nyine yari iherutse kuva mu bice naye nakubwiye haruguru, aho yari yarafashe muri Kivu y'Amajyepfo, birimo ibi bice biri kuvugwamo ubwicanyi birimo Isange, gasubira inyuma ku birometero 70 uvuye mu mujyi wa Uvira. M23 birasa naho yamaze guhindura umuvuno, aho ikomeje gushinja ubutegetsi bwa Kinshasa kwica abaturage nk'uko yakomeje no kubivuga mbere. Ariko nubwo bwose AFC 23 ishinje ubutegetsi bwa Kinshasa kwica abaturage, birasa naho wa mugani ikarita ya M23 itari gukinwa neza, kuko Tshisekedi yamaze gufatisha ibihugu by'amahanga cyane cyane n'imiryango ivuga ko iharanira uburenganzira bwa muntu. Ntawe uvuga kuri ubu bwicanyi usibye M23 itera hejuru ikavuga iti barashe abanyamurenge muri za Minembwe, twirwaneho bakomeje kuyigendaho ndetse no kuyica, bari kwica abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi. Ibyo ni ibirego bakomeje kugenda bagarukaho, ariko kandi bisa naho biri gufata ubusa, kuko M23 turayibona yategetswe kuva mu bice bimwe na bimwe ikabivamo ivuga ko ari intambwe iri gutera kugira ngo agahenge kubahirizwe. Ariko kandi kuva yatangaza ibyo ngibyo birasa naho igitutu kiyihoraho kurenza uko cyahora ku butegetsi bwa Kinshasa. Perezida Tshisekedi ikarita ye birasa naho ikimeze neza, iracyari kurya, kuko icyo uwo asabye wese ubufasha yatse ndetse no guhabwa ikaze mu bihugu bitandukanye birimo n'ibituranye, birasa naho we icyo ari kugaragaza nk'icyazanye umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu cye bikahatinda, bisa naho kiri kumvikana kurenza icyo M23 ivuga ko irwanira. Uyu mutwe wa M23 wamaze kwiyunga n'uwa politike witwa AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo, umutwe wiyubakiye i Nairobi muri Kenya. Muribuka ko bakomeza kuvuga ko bakomeje guhangana n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ngo aho bari kunamura inkota ku banyamurenge n'abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda ariko bose bo mu bwoko bw'abatutsi, ngo bisa naho bamaze kuba discrimine n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibyo bikanashyirwa mu baturage b'abakongomani bakomeje kubamenesha ndetse no gushaka kubakura mu byabo. Ubu ngubu ubuhunzi bukaba bukomeye mu gihugu imbere, ariko kandi hakaba ari n'abo baturage nyine batwererwa ubwoko bw'abatutsi bahungiye mu bihugu by'abaturanyi, ubu ngubu bamaze imyaka isaga 30 muri ubwo buhungiro. AFC 23 rero ikavuga ko mu byirwanira ari ugushakira abo bene wabo, ababyeyi babo, inshuti n'abavandimwe kongera kugarurirwa icyizere no guhabwa uburenganzira nk'abaturage bemerewe gutura mu burasirazuba bwa Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiyahwemye kugaragaza u Rwanda nk'urushyigikiye mu 23, nyamara u Rwanda rwarabwiye Kongo mu bihe bitandukanye ko rudashyigikiye 23, ahubwo rusaba
leta ya Kongo gusenya umutwe w'ibyihebe wa FDLR ugizwe na bamwe mu basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, mu rwego rwo kugira ngo u Rwanda narwo rukureho ingamba z'ubwirinzi zakomeje kugaragaza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kugaragaza nk'izirubangamiye cyane. AFC 23 irakomeza ibwira amahanga ko igeramiwe na Kongo iri kwica agahenge. Mu masezerano bari basinye harimo kubaka umutwe wa GVM cyangwa se umutwe uhuriweho ugomba kugenzura uburyo agahenge kubahirizwa. Uyu nguyu birasa naho ntacyo uratangira kutwereka kugeza ubu ngubu, kuko n'ubu haracyavugwa ibitero. Harimo kandi guhanahana imfungwa. Kugeza ubu ngubu ntabwo turabona hari imfungwa zo ku ruhande rwa Kinshasa M23 irekura, ntituranabona imfungwa za M23 zirekurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibikomeje gushyira igitutu n'agatotsi ku gahenge bashyizeho umukono. Nyamara mu minsi ishize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Washington bavuze ko byibuze ibiganiro ndetse n'amasezerano yashyizweho umukono ari gutanga icyerekezo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 irashinja Kinshasa guhungabanya umutekano no kwica abaturage bayo, ariko ku bindi bice yafashe irakomeza nayo kugaragaza ko ikora neza. Ahangaha rero nakubwira ko ari ikinyamakuru cyitwa Voice of Kivu, aho cyavuze ko gikomeje guhangana. Banditse inkuru ivuga ko imiryango itegamiye kuri leta igera kuri 12 ikorera mu majyepfo ya Kivu ubu ngubu yamaze gushyira itangazo ahagaragara. Itangazo rihuriweho n'imiryango itegamiye kuri leta igera muri 12 isaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika imigirire iyo ariyo yose yo guhindura itegeko nshinga bishobora guha amahirwe Perezida Tshisekedi kuyobora manda ya gatatu. Murabyibuka ko muri speech iherutse Tshisekedi yavuze ko bigoye gutegura amatora mu gihe ngo mu burasirazuba bwa Kongo hari kuvugwa intambara n'ubwicanyi. Avuga ko aricyo cyaba kimuraje ishinga Kinshasa idashobora gushyira amafaranga mu matora mu gihe umutekano utaragaruka. Byumvikanye rero mu batavuga rumwe n'ubutegetsi nk'impamvu muzi Tshisekedi ashaka kuzamukiraho yo kugira ngo ahindure itegeko nshinga. Si we wenyine waba urihinduye, ni ibintu bimaze kumenyerwa muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba, aho abakuru b'ibihugu muri aka karere uba usanga n'ubundi kurekura ubutegetsi bigorana. Bamwe rero bakabirebera muri iyo mboni yagutse bavuga ko na Tshisekedi atari we watangwa ndetse ibyo akora byose bigamije guhindura itegeko nshinga. Ariko kandi iyi miryango igera kuri 12 yahuje imbaraga ikamanaga na Tshisekedi iravuga ko ngo bidakwiye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakabaye iri kuvuga ku guhindura cyangwa se ku ngingo zimwe na zimwe mu itegeko nshinga, mu gihe nyamara mu burasirazuba bwa Kongo ari kuvuga umutekano muke utarashakirwa amahoro. Bakabona ko akari akanya keza ko kugira ngo Kinshasa iharanire amahoro ndetse no kugarura umutekano n'ituze mu baturage baturiye uburasirazuba bwa Kongo kurenza uko yakomeza kuvuga ngo ku itegeko nshinga ibyo bo babona nk'uburyo bwo kuyobya uburari batanifuza ko byagarukwaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka nkubwire rero indi nkuru isa no gutebya kuri Cyril Ramaphosa, uyu ni perezida wa Afurika y'Epfo, ubwo yari mu nama yari yateguwe n'igihugu cy'Ubufaransa by'umwihariko Emmanuel Macron. Ni inama yiswe Africa Forward cyangwa se iterambere cyangwa se gutera intambwe kwa Afurika, bigizwemo uruhare n'igihugu cy'Ubufaransa. Cyril Ramaphosa yatunguwe no kubona umukobwa rwose w'umunyamakurukazi, ariko arangije aramubwira ati nyakubahwa perezida, nitwa runaka nkomoka mu gihugu cy'u Burundi. Adaciye ku ruhande rero Cyril Ramaphosa yahise atangara cyane, aravuga ati nishimiye guhura nawe, ariko kandi ngo nari nzi ko abakobwa cyangwa se abantu barebare bafite inkomoko mu Rwanda bafite inkomoko mu Rwanda. Umukobwa nawe cyakora yahise amusubiza ko ari Abarundikazi ari n'Abanyarwandakazi, twese turi bamwe, bityo ko atari igitangaza kuba wasanga umurundikazi muremure ndetse yewe n'umunyarwanda. Ntawamenya icyo Cyril Ramaphosa yahereyeho afata urwo ruhande rwo kuvuga ko abantu barebare yarazi ko bakomoka mu Rwanda. Ariko kandi Afurika yagiye ivugwa cyane mu gutera inkunga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse mu kiswe Samidiars Afurika y'Epfo niyo yohereje abasirikare benshi muri iri tsinda rya SADC ryavuga ko rije gufasha Tshisekedi gukuraho imitwe yitwaje intwaro y'operatingira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo byaje kurangira batsinzwe bagasubirayo. Bikavuga ko
rero Afurika y'Epfo iri mu mugambi wagutse yo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubwo butegetsi bwa Kinshasa, ndetse yewe na Tanzania yavugwaga muri uwo mujyo, bavuga ko hari uburyo bashobora kuba bashyigikiramo FDLR kugira ngo ikomeze ihungabanye umutekano w'u Rwanda. M23 rero nakubwiraga ko ikomeje gushinja ubutegetsi bwa Kinshasa kwica abaturage, ariko yo ikagaragaza ko ibice igenzura bimeze neza. Nk'ubu ngubu Kivu Info 24 ahangaha iragaragaza umujyi wa Bukavu ugaragara ngo nk'urimo umutekano ndetse n'isuku nyuma yaho wigaruriwe na M23. Amafoto ndagerageza kuyabereka ahangaha. Mu by'ukuri ukurikije abazi Bukavu ni ahantu hahoraga umwanda, ibintu byandagaye mu muhanda, ariko kuri iyi nshuro baragaragaza uburyo ko gufata iyi mijyi yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba iri gukontororwa na M23 bifite ibyo byatanze cyane, aho bagira bati the city of Bukavu under the AFC 23 clean, isuku, safe, umutekano and making steady progress, ngo ndetse n'iterambere riri kwihuta. Bongera bati the population is gradually regaining hope, stability and development. Bivuga ngo abaturage bahatuye bakomeje kuzamuka ndetse no kwishimira kugira icyizere cy'umutekano urambye ndetse n'iterambere rirambye nk'uko babivuga. Aya ngaya rero namwe mu mafoto agaragaza umujyi wa Bukavu usa neza cyane, bakavuga ko rero ari M23 yabigezeho. Ni mu buryo bwo gukomeza kwereka amahanga ko kuba M23 hari ibice bimwe yagiye yigarurira mu burasirazuba bwa Kongo bikomeje gutanga icyizere cy'uko abaturage batuye muri ibi bice babayeho neza kandi bazakomeza kubaho neza. Uyu nguyu rero muramubona ni Colonel Nanga. Uyu nguyu Colonel Nanga yakinaga igisa na komedi, akomeje kwiga ari kumwe na Jasa amushimira ko yaje hafi yabo kubasura nka AFC 23. Jasa rero akomeje gusetsa abantu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Navuga ko rero M23 ubu ngubu umuvuno wayo ari gukomeza ushinja ubutegetsi bwa Kinshasa ubwicanyi ndetse n'ibindi bikorwa by'urugomo, ariko kandi kanagaragaza ko aho yabashije kwigaruriraho abaturage bameze neza. Ariko kandi bakanagaruka ku myitwarire y'imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu by'ubuhangange bivuga ko biri mu buhuza kuba ngo bitari gufata iya mbere mu kwamagana ubwicanyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gukorera abaturage. Ku rundi ruhande rero M23 biravuga ko witwa Colonel Kamasa watwirwaneho ariwe wasimbuye witwa Nzenze mu butasi bwa M23. Abajyaga bambaza bati ese twirwaneho yabikorana na M23, bivuze ko iyi mitwe yombi ikorana, cyane cyane ko twirwaneho iwe ari y'abanyamurenge babarizwa mu misozi ya Minembwe, ariko kandi bakaba bafatanya na M23. Aba ngaba bakaba ari bo bakomeje no kuraswaho na M23 nako n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibintu bikomeje gushyira agatotsi ndetse n'ibihato mu masezerano yasinyiwe muri Suisse mu minsi ishize, nyuma y'uko yaravuye idoha muri Qatar, cyane cyane ko akomeje kuvuga umutekano muke mu burasirazuba bwo hagati bw'isi. Byatumye bino biganiro byimurirwa nyine muri Suisse kugira ngo barebe ko hari icyo byakomeza gutanga. Kinshasa irashinjwa kwangiza agahenge, ariko kandi ikarita yayo iracyari imbere cyane ya M23 kuko ibitero byo birakomeza kwibasira ibice M23 yafashe. Kavuga ko hari umugambi wagutse uhari wo gukuraho M23 burundu ikava mu bice yigaruriye, ubundi Kinshasa ikabona gutekana no kugira ngo inakorane cooperation mu bijyanye n'ubucuruzi n'ibihugu basinyanye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi tutakibagirwa n'amasezerano nayo arimo u Rwanda ashingiye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kuyatunganya ndetse no gucuruza izindi gahunda. Reka mbashimire rero, mbabwire ko kuri Forbes Official arakagaruka, mujye mubana natwe, muduhe comment mu biganiro tubagezaho. Numvaga ntakoreka kuri wa kane ntaguhaye ibiri kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo, kandi kanya ndagaruka no mu burasirazuba bwo hagati ndetse n'andi makuru atandukanye. Comment, like, share aho biri ngombwa, ariko kandi kora subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Blessings over blessings. Ciao.